Studju tal-Caritas dwar il-prezzijiet tal-frott u ħaxix f'reġjuni differenti f'Malta juri li l-konsumaturi jista' jkun qed iħallsu sa 35% aktar għal dawn il-prodotti. It-tadam fost l-aktar ħaxix popolari f'Malta jinbiegħ bejn 3 euro u 6 euro kull kilogramma minn postijiet differenti, id-doppju f'xi ħwienet tal-merċa meta mqabbla mal-vannijiet tal-frott u ħaxix. Ir-rapport juri li wħud mill-ogħla prezzijiet jinsabu fil-ħwienet tal-merċa fir-reġjun Xlok li jinkludi lokalitajiet bħal Kottonera, il-Fgura u Tilajn u Marsa Xlok. Jirriżulta li prodotti bħat tuffieħ jinbiegħ bil-prezz ta' 5,27 euro kull kilogramma fosthom fi ħwienet tal-merċa f'dawn l-inħawi. Fis-suq tal-Bdiewa f'ta' Qali l-istess prodott jinbiegħ inqas għal 4,91 euro u anki l-ħxejjex fosthom it-tom, il-karotti u anki l-brokkoli fost oħrajn. TVM News tkellem mal-bdiewa li jbigħu il-prodotti tagħhom f'ta' Qali u x-xerrejja li jagħmlu xirja tagħhom minn hawnhekk. Morru l-petkalja bil-bija aħna wkoll, imma jkunna li nħalluha għal hawnhekk biex inbigħu hawnhekk ukoll. Tifhem? U hawnhekk tiġbor il-prezz li ħaqek. U xi Maltin xogħol jippreferu li jixxu mis-supermarket u mhux minn hawnhekk. 3 kwarti ta' nies li ma jaħdmu. Il-kumdità għax għandhom iktar kumdità. Imma minn ir-reċepti ftehim jista' jiġi hawn. Li jiġu għal kwalità u għal prezzijiet għax għandna kwalità tajba. Ikalna l-prodotti friski u kalna prezzijiet baxxi. It's cheap and fresh, so I prefer the markets and it will help the farmers, so I'm considering them as well. I find the prices are cheaper here than at other stands, and we also just like buying direct from the farmers. Oh, because it's very fresh and the price is good. Yeah, we like here. We come here to buy the vegetables and fruits every Saturday. More natural, like we can buy directly from the farmers, better than the shopping malls or some stores. It costs me like below 20 euros. If I go to some other branded stores, they will cost me around 40-50 euros something. L-istudju kkalkula l-ispiża totali ta' żewġ adulti u żewġ titfal għal basket ta' frott u ħaxix għal ġimgħa minn ħwienet differenti. Għal darb'oħra l-ogħla prezz totali kien fi ħwienet tal-merċa f'lokalitajiet bħal Kottonera, l-Fgura u Tilajn u Marsa Xlok, total ta' 52 euro u 64 ċentesmu. L-inqas kien f'Għawdex, total ta' 34 euro u 27 ċentesmu, u s-suq tal-Bdiewa f'ta' Qali u l-orħos f'Malta, total ta' 40 euro u 61 ċentesmu.